Right, and the Prime Minister reaffirmed Malaysia's commitment to strengthening its role as ASEAN chair in 2025, with a focus on digital collaboration, energy cooperation and regional peace, alongside efforts to address the humanitarian crisis in Myanmar. These priorities aim to make the 47th ASEAN Summit a key platform to elevate Malaysia's profile on the international stage. Hasil kita tentunya atas kelangsungan kerja-kerja ASEAN sebelum ini dan juga atas inisiatif rakan-rakan saya di masing-masing kementerian, terutama Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri dari segi keselamatan sempadan, Kementerian Perdagangan dan Pelaburan yang merupakan di antara fokus kita, dan kita dah buktikan bahawa melalui ini ada peningkatan dari sudut inter-ASEAN trade yang kita berikan fokus, dan juga penggunaan mata wang sendiri dengan negara-negara berdasarkan inisiatif Chiang Mai sebelumnya, dan yang kita dorong terutama dengan Indonesia dan dengan Thailand di rantau ASEAN. Regarding the Myanmar issue, Anor explained that Malaysia's approach is guided by constructive engagement in line with the spirit of ASEAN centrality and the principle of non-interference. Centrality ini maknanya masih terus mengadakan hubungan dan interaksi, dan di samping itu masih boleh berusaha. Non-interference ini tidak bermakna tidak boleh engage ataupun berunding. Sebab itu dalam soal Myanmar umpamanya saya minta kebenaran, persetujuan rakan-rakan saya di pemimpin ASEAN untuk memberi ruang kepada saya berbincang bersama Menteri Luar dengan pemimpin-pemimpin Myanmar. Ini tidak dilakukan sebelumnya. The Prime Minister noted that pressure in key areas such as Rakhine has eased, allowing humanitarian aid to reach the Rohingya and other affected communities. This shows ASEAN's ability to address regional challenges proactively without compromising the sovereignty of its member states.